Unong yalam bahakli ru jong ka Voice of the People Party uba arden mela basayamon lembat kiwei pat kino yalam jong ka party ha ka arpu kendai terik ujemang kilahiar syasora ban penlong gajing yalang Paidbah syasora ban pensyai halor kimat kibaka party ka yeng na kebenta keri bat kajat benrib. Haba pensyai syiki Paidbah akani kesngi uba arden uloong baka jingwan jong ka party syasora kamdei tamban yalap election. Hynrei ban pensyai halor ke nongrim ke sensyar ke khadar ha kajat ban riu khasi. Haba nak liang uba arden ula yoru ban sei de kikot ki babatai halor ke sensyar ke khadar lingba kisi. Nalor kata ula ongru ba omshim da jit ke sora ban Wanrah ke Thma bat ke jing kaja. Hynrei ban Wanrah ke jing suk. Kumbal pau ha kini kisngi pementa baladon ki basdang ban pensngo thu bakla. Bat ula ong ban pat ha Paidbah ban Bishar halor kini ki. La ban penken mauru bah kini kisngi kaladon ke kendram ha ke hima sora halor ke jingbam patla ban ai sanat daga KHADC yaus im badang jit ha ke baladon ke jingkeno harukom ya ke VPP ke belaylam ya ke isi ha KHADC kamtam yo presiden rangba ke parti. Hynrei la sakhi bapalat spangut ki Paidbah jong kathan sora kila tut ke jingyalang ke VPP ban sngap ya ke jing pensyai ki nongelam ke parti. Ke sinjam ke baga district kale hagabidi bat kani ke kamdi ke jile ke babakla namar ke Khlem banumai yong yin hapan Bishar shwa ke district council kanumidan benta ban pinyos imiru inu nyemdan hangni banong bangidan sekaliang wal ni shubi nringi pek ya kata limti pada bangipek ya limti ni don ki a kumbakalong mantang ila mat Mendaitang hangadi kahima sora nilek kelengkeri ni kumnu kajing trikam kajong kita ginong sensyar lakalong Hynrei lakalong hima hagabide baga kendau ka syap kajing lilam igi kendau rak kajing lilam igi kendau hima kajing aiwai ka bamde da kajing tiplang kumba ngalapuli menne Ngidi ban slutu na marga tabaw laring ngidi ki kon ki hajar jong ga no ga hima ngidon ka hak ban tip ayu usim urai hagabide bat ka jaka hima ayu usim urai hagabide bat ka jaka rai ayu soda kata kadi ki jingi kon ga jingi bat dai na marga tabaw kita ki badon hagita ki bor ki baper kim kwa ya bakum kata ka jing penbe kim kwa bu Paidbah u kono hajar ko ni titlang Dini mar kata daw yaki jingong jingman yar shapoy lai tho khana bagini gidi jaga hima o manta kimdei shu ki jaga hima kini gidi ki jagara manta kilapoi sha kiri shimet the voice of the people party kami shakmat pan yakun yaki bakum kita ki jingpenon kam pakla ya kapor pi kalami ka kot khubor the way Mo open pabu day na Shillong sora haga Shillong Times ya apa kami kumni hatung susngap ningin haban pensyai ningin habya wa ngin habya lum mengiru kibam dadon jimut han banitip sepang kata kakam hima sora ni habya wa yo ni bakla lari ni baklangin pan mabe lani ma sora ni la bakla mentah hingin papen skanno haya ka isi ring habya wat bat kat banang wat kata manglap iki plengi besyong phe kiba ukunu hajar jong hima sora udon kam ni tiplang ledu kan ni kesi kiba menta udon kam ban tokit udon kam ban slutrai ya kata kakam ti kindiak ngan pensno ni Ia ke kalar turik jong upnai me jemang kalami kini ka artikel how Shillong Times kabato kumni separating facts from political misinformation kabapinya kra mo ya ke jing shisha naga jing yalam bakla haka sain perthai banyo nong sain perthai le sela banong ti hakni ka paragraph marga jrong ngan puli tangini bentai ba ong kuno although the tourism department had verbally expressed its intention to sign the MOU
during the visit of Union Minister Jyotiraditya Scindia, walarkala John kata ka jing persyang ban pensngutu lani banias soino ya kata ka jinges MOU Memorandum of Understanding kamut kata ka jingia minjur banias soino bat ke hima sora Hynrei ke hima sora kiong was unwilling to proceed ke hima sora kamshimla pediang kamshimla tre bania shakmat since the matter could not be reconsidered by the executive committee or the Dorbar due to the deteriorating health of Paim Thma. Kebut ke hima sora kong em patlong nomor ba upaim udang dona pring ke jistom ke bejur. Nanta who was hospitalized at the time mudi bedang dona pring ke jisa Sumar Hospital. Therefore, the allegation that Paim Maremdor's aim had lilam or transferred the land for 60 years is entirely baseless and appears to be a deliberate attempt to obstruct the issuance of his sanad. Kadi tang ke jing persyang ban keno Khlem nongrim ban yo pen slem ban ay kata ke sanad kata kade ke artikel ke belami. Personally, mudshimat hi ke jing snow junga ke bod uni nong tho, I see no harm in extending the lease for tourism related purposes. Wang recigi junga ke menong sora ngam snow bakanong ke babakla bangin ay kata nakam taban kentiu ya ka jo kai putei ha ka snong sora. Kini kiklen bagadi tangga jing penbut nam lesi. Hynrei ni persyang ban wad ban nilap bat la sapriang keleng ru. La sapriang keleng haki social media ya genipat. Kawi kabala aina de jing tho daus im kena. Office of the Same of Sora to Dr. D. Vijay Kumar IAS for Commissioner Tourism Government of Meghalaya. The subject handing over the MCCL land to the government. Kajing IT yang ketika jaga baka yang the MCCL Khubor Minshwa syaka sorkar. Subject decision on MCCL lease land and proposal for partnership. Mokarai ban ai why yang ketika jaga juga MCCL but kajing trua bandon kajing trelang partnership. This is to inform you that the Executive Committee of Himasora in its meeting held on 3rd September 2025 has unanimously decided to extend the lease of the MCCL land to the government of Meghalaya for a period of 60 years. Kabamut bahakata ka meeting kabala dona ka light September arhusan dagawai ka sur dagawai ka jimot ka committee juga Himasora kala rai ban ai syaka sarkar yakni ka jaga nakamtan repotli kisna ban ai wai. Now the committee has also resolved that only tourism-related activities shall be permitted within the leased area. Kata committee ru kala rai badai tang kikam kibidi bakakam jumokai purtei badai bansha hagi dagi jaka bala aiwai. Kabidai bat kata ka jumot kumno Wanrah ya kita ki roi kipar ba yaine nagamta ka imlanga salang. Out of the total 354 acres previously leased to MCCL, Himasora will retain 50 acres. Kabubut minshwa ka hima kal ay ka MCCL laispa asan busau eka. Badminton nagata laispa asan busau sanpo kan batno ka hima, preferably encompassing the area where the existing MCCL office is located for its own utilization. Lesi nam ta katu ka jaka ka bakati MCCL ka darmanta, tik tang itu bakilio kan penerkam nagamtayalati. We have also submitted a set of proposed terms and conditions for discussion with the government. Upon mutual agreement, they can form part of the Memorandum of Understanding MOU to be signed shortly. Tumut ia kini ke jing tuan saya soino hakata ka jing minjur lang bro arliang. Himasora looks forward to establishing a meaningful and collaborative partnership with the government of Meghalaya for the holistic development of Sora and the promotion of responsible tourism in the region. Warm regards, Maremdor's aim Thma Himasora. Kini kadai haka santrik umai September kat komunitrik arhajan up. Kini ki bro. Si hadin bakami kini kabla sapriang ngam simla I bagandon ka jing penchai bagandon kum kata. Nyim simla I bagandon ka jing penchai ni ka jing thok banong em kani kadi balashu le da manu em. Ngilap shu pun ban.
Ngilap syuk penban ba kalau don ruwat kata ke jing persyang. Kalau don ke jing penbaik sniru. Ke jing penbaik sni. Pak dia kini ngilawat lamar habangi ngi yang ye kanu ngem yang Khlem kan nongrim. Pak hangi ngi baga Department of Tourism Government of Meghalaya. Kalau penbaik ye kini ke program. Bagani ke program tadi ban itino ye kata ke cakap. Siap bang ni. Dan di bohong, baka ditang kejikan ke Bishar keren. Bishar discuss, empat rai. Hynrei pelipatkan dan kejing penkreak yang kini ke program ke balong kumni. Foundation link of projects for integrated development of Sora tourism circuit. Funded by Ministry of Development of Northeastern Region. Government of India on the PM Divine Scheme by Sri Jyotiraditya Scindia, Honorable Union Minister. In the august presence of Sri Conrad K. Sangma, Honorable Chief Minister, Sri Timothy D. Shira, Honorable Tourism Minister, date 1st November, timing hours of Usam. Kali-kali ke program. Ke program kalau tumno. Lagi don cipon ke program. Hynrei ke program ke bakila mention ang niya kapor line, which is 1 minute. Kiong Condon kata ke exchange of land lease agreement 354 acres between Director of Tourism Government of Meghalaya and Hima Sora. Tikumnu kani ke ton hangni larampat. Tikabot ku ikon ki hajar. Jong Hima Sora pidi bantip bangang syukwa le si ban bu i ke jingli. Kei ke baginong Sora ki kamkwa. Lagi kamkwa ya kata ke 7-star hotel hangti po MCCL. Lagi ko apa ke sorkar kan pinti embiang ye ke MCCL. Nomor ke MCCL kalau kerjaan ye ke dongi ye bubun, bagi jing syakri ke jong ke MCCL, ilawat jing tip, apa ki Paidbah kiyo. Oh ketika ke MCCL kamdei tangga karkhana pemi dobilat, kabla aikam aijam, kabla kerjaan ye bubun, bagian sengkam, bagian yo dit, ye ke dobilat sora kabang jong mensua, dekat don ke jing ke kri nam tagi emlang salah. Kadang ke dispensary, ki doktor ki belum qualified bagi nos, ki baju ai tawai. Ki ai tawai ki nong tray hang tu. Nang tak kidon ka school bus, ka bagi pinkit ki kon, bagi ki nong tray, habali school bagi nong tray. Kadang kata ka jing syakri, ka bagi ki ai. Nalor kata ka jing tersyan, kani kani ka pengja. Tinggal hit ba ka ai ka bangi le. Ai ka bangi le. Kani ka shitrik. Kali ke sini ke balik lebu ke shitrik jong naiwi. Hynrei haka life hood wi trik lanang bakala ukla no upai priman. Life wi trik jong ubanai ubashipau. But di namar ke teka daw la pensange no ya kini ke jini IT. Ke ai jaman ja. Lara kam don ke jinja ke bukum kata. Atau Paidbah utip. Di namar ke teka daw kum ke seng ke banget hata bor ke jong Paidbah. Yisau ba ukun hajar juga Hima Sora udan kamban tip ya kan ke Bishar but don kamban pensyai Paidbah la ke DNM kata ke Jingong ba ke ditang ke jing slok kampak don Hynrei balik ke mi ke tu ke shiti balas sapriang keleng-keleng ya kapala soy daus im kena. Bat baliru bagani ke program ladaban penbek nagamta kata ke shitrik unai wing ya ke ladaban soy lupa ya kata nadu ke katsantrik jong upanai result kini ki ba ke district council ke don ke hok haba ke yo ya kita kijing ot kijing penslo ban pek ban Bishar kamdan hani banong baga district council kamkwa ayu ta CM kena banong CM kamdan bentang ta lega de bandian bak ngalawat syusyu ngakwa ban kam ngam kendiat kat balai bak kata galong syapang keniam ki khasi kini ke kot balato do sip Sharon Roy jat khar ong hang ni nyen peni kendiat ya kata ke thmei jinget jong ke jat benri ya ke thmei jinget jong ke jat benri hagani ke jing kedo kabala bu hagani ke kot kadan ke benta ke basau ke bagi ong ke pertei ke ying ban kamai ke hok
Khlem hok ong kumno sakhandai pateng nyamra kabamut pakai jingit ke jong ke jet meru khasi hagwadi pakai jingit nyam kipin song nong rim tang ya batang haka hok ti lamar kata ke daw ngakwaru ban puli kindia hangni ya kani ke jing sneng kentu uberim hapok kanyam tip briu tip blay lesi hangni ini syai ya kata ke temai jingit jong ke jet benriu kukur kukha kupara benriu tolong kiriu tip briu tip blay wat pilena ai la kalong benriu kan mau la kalong rta long briu ya yang tip blay tip briu kumbala share ulong shwanadu kaman benriu bansa sot sa buram hakmat ublay ubriu habale bakam mi kanu biang demut hok mut blay wat jule jukam lanu ya kabam shong hok shong blay trikam duk habar ni hadepei tang kabadon hok don sot e keren kanaru da kabadei penya ketin hok tin blay bret di ya kaba om shong hok shong blay katati kalong rta long brio perthei kanum sep e kan poi hok poi blay kawan mi brio man brio haperthei kamlong kabakai badu e khnang yawan ya ka bantrei ban biang ban bit kabalawei amdan chaka nawei lait na perthei kapei kathaj dei nangni ya kabashawei kilat kilinti kidon ar na perthei kawei ban lek poi ngapha kawei ban lek poi shiying ublei kawei ban lek poi shan nyamra ya kini ar omla pen bakla kahok kasot kabalam shiying ublei lawei kapat kalam ler kabalam shan nyamra snei kani kadai kata kanyam kabagi long shwa man shwa ji ki pin shong nong balai nga jukran ye kani ki babun ki jaka what happening kinong Krisyan ki ba ide ki jinga haka constituency jinga haba nga kendu iki nga juong bangangit ba kadi ke jingit ke jinga haba nga pai siya kata ka tmay jingit lani kanyam jadi kasi ya ka hak bat hangi ki kasi kumba terpau kiam don tang ar linti no ka hak siyin ublay lani ka pap sat kendai pateng nyamra ti mengiru ki bala pediang ye ke kristan ni don tang ar teli ladang ina le ka babha in poi shipning ladang le ka besniu shat dujok ka badi ke jing ka ngai ba kamdon jing pher ka ta ka jing Hynrei ke bagi kasih di don, hai beri bagi jingit niam ke jiki, bak mengi ke bala pediang ni ke jingit Kristan, ke jingit per kalong tang terukom syakri. Di nama kata-kata maju keren, hapok ke konstituensi hapeng di nong Krisyan ki bedang jon hakan niam tumra. Mampin selutu bagata terukom ngek niam ke jongki kasih, kam daya per tan bak ke jingit ki bala nong Kristan, nama ru kasih ru tang ke hok bak ke hok ukren, like naga hok unkwa. Saya slow kita bincang tentu di mana nyala keren hakan di Khubor ke pemerintah. But ni di Kristanu lagi ni pai sih ke Bible, lagi ni pai sih ke sensyar ke kadar. Kei ke bala hikai ini, ublay umkwa ya ke sensyar kadar ke babamsap. Nama kata kumki Kristan lagi ni puli ke Bible ni lap. Ya kei ke bala thok hakai kitab Exodus. Kelenong dapat arbulai kedekut ke bapra lantai di kitab Deuteronomy kelenong dapat kat riu kedekut ke kat kembali ayu mau play umahami kita kinong sinsyar upwa ay kinong sinsyar ki bakumno uang mewat pentemrian ni kap ya ke jing Bishar mewat new Shillong kmat mewat bamsap naba ke bamsap ke penmalalo ya ke kmat jadi bahok bat ke pentelador ya ke tin jadi basat tangi ke hok pada ke hok mensyagri bakum tangi minyak ya ke juk Tabali mentah hakini kisi sang bani ibn ban ya gejing persyang ban punya per hapne di kasi ke waktu ya gejing Kristan bagi di kasi penandon hada jing tumran asong bagi ke kamram jina bangini tu bangi ni don ke ju kan nongrim ban ya ke hak ke jing per bagi kelong ni di Kristan ni je ke ni ke linti ban syagri ublay ya kata ka hak bat kita don hakani am trai je kata ka linti bani ni Thma para mangi ngasno keladai ke babakla Namar kita tahu ngasno kia habang apek ya ke jing persyang ban parya ya ke jat benriu da ke jing Wanrah i kum kini ki jat jing snow ki kum kini ki jat jing pensnow tu bakla jo Paidbah
Teka jeng terangi ke jeng aku presiden jeng ke parti. Kalau bagi Paidbah kini bantip ika rukam perkat ke jeng. Nim dan negoi pat ke rukam perkat. Ni ko apan pen Paidbah ika kata ke bor show Paidbah. Ni ko apan pen Paidbah ika cakri show kata ke hak kabangi ngi bat kabangi petiang wat hadu mentah. Ina mar kata rang ong ngimuan ni bannya wat Thma. Ni wan ban pen Pai tong ini Pai si syakatai. Hatu kalong nem ke besyang hak ini bangin chule ya ke ai ke. Bat le si balai pum ke parti ni hapan keren haga bedai bat ke Shillong ke jingman haga bedai bat ke kam jong ke himasora pi ladan shibun haki ki kap haki por ki ba kam shwa bagaladan ke jingli tur Paidbah she district council dagi Shillong bat kum ta terte nitip ya kata niyo jingtip ya ke jingli tur Hynrei nim jukwa aban kren ai ruya Hynrei balai ni kren hagabede bat katam juga himasor kaba penlongi ngi kumkin nongelam bangin hapan kren kalong hadin bakalam mi katu kajing kren nau tu we urang ba o balai yalam mi kita ki Paidbah ban ya tursha district council ban persyang ban kento bangim dai ban le politics ya kakam ban kento yang i ke parti bat kibalar omru uba arden udeu MLA kakam hima gade kakam jeng ke MDC balai upa ban tuklan ni syukwa apa bine syai ten ko ki Paidbah be ya ka EC hapo ke CDC layalam da ka seng VVP te kumu presiden jong ka seng bat kum ka parti ni ju pet ngor ya ka jing trekam juga EC ka jingi hapo district council bat la dengi i bagadan ka jing per ni ong bali ka long kumto ni budin ni pet ngor naman nim kwa ba upat ba undong ka parti ju phi kale ayu po district council tela dengi i ke bam shai ni kli jingkli bat ni kren ni tokit bat ha bagi le e ka badai habangi slow tu bagi le e ka badai ka parti kan hak banyata ya ki MDC ki jongi namar kim trade dala ka jong ka jing slow tu shimet ki jong ki trade da ka jing penya jong ka parti bangin trade ko ngin trade hak ngin persang ban Wanrah ya ka sinshar ka babek ka babyang hang tai po district council dia baka don ka jing persang ban keno ya ka parti baka musya ni ha banong ngim musya ngamlek ban keren kumu MLA nga keren kumu presiden juga parti kemudian ke jingket kli ya ke parti lada ka dei ban ya dai ki ha ban ya da la dei ban ong ban penbek ha ban penbek kum ke parti ni la ban chuong bangin chu kaprit no ki kmat bangin chu sarong bangin le sinshar apo district council ni la ban ailat ba ka EC jingi kan le iki kam ki ba pakla naman ni kwa ba ka ai bangin le kan dei ka kam ka ba dei but habangi ngile keren habangi ngile pet ngile i kila mi kita ki ai ke mo ki jing persyang ban keno ya ka district council ya ka EC jong ka BPP ba ka pen kendriti lani ba ka pen kai ka dustur kila mi ki jing pai le se kila mi ki jing kan Hynrei ka ai ka bangi ni wan ha ka por ka bamenta kalau ban pen kan mau biang ya ka dor ba ka penta jong ukun u haja jong ki hima khasi lani jong ki Shillong ki tha tingi ni wan hang ni baling yang ni wan hasora bani kren ke bani kren mat jong ki to kata ka jing pinslam hato kata ka jing pinslam ka jing Bishar ka jong ka EC ka jing hapo ke CDC ban ai kata ka sama kalong ka babaklane kalong ka bade ti hadin kilanong mi shibon ke ni juang ngim jikwa ban that yano ngim jikwa ban sei madan ya kanu no kam ga bangi pendek lani ni trek habangi ai tiket lani habangi ai tiket ngim kwa ban lepun syai baling ai tiket ya utu lani ya to baling pendu tiket nomor ki jan ki kap le si ke ba ban long ne ki tau shimat aga ju pensyong no rem jo parti ka bangim snow day ban ya keren Paidbah but habangi le iginu ki kam le
Ngim cikwa bangin that ye no Hynrei on lagi beri ke persang ban pinsu tu pakala yang kata ke jingan din tiga baik jangka parti in hab ban ye tu nak kata ke dau in hab ban pinsengi aswa nak kata ke dau in hab ban pinjalan naman ni sku tu baga don kata ke jingan kendu leni ke don kata ke jing pinsu ba kata ke rukom jit sim hasora kalong kerki kata ke jing kuaru kalong kerki Tika district council ka balapan Khubor daga riti sensyar jong ka sarkar India lingba ka kredit ka Hynrei lani ka 6 schedule ka don ka bor ban pek ban kmi la kan ya chakmat ban aino ek ka sanat ne dang don kam ban abshwa try mulu umla ya ayu thar you know way rabu jongi umla yen kwa age ko bukan kata na kata kadau habang iong kapag khuy Pagkajira yung hok long try, kanigay yung mga ikon ng dajong pi, kasyong api ki Paidbah la pi ong kamlong, oh bread ingim ling ikusay ni siyong no? Ha? Namar, ikrabon siya kaniga benta pangina kamay spa. Mo, iwan namar ni sokya, iwan ban penko ige-ige ki bajak, iwan ban penbet ige-ige ki bakendya. Niwan man pai biang sika prom sika tor chong kata ka chat beriu keji lah ka sensyar ka kana ha ka long strong long tau ha ka jinga de ying de sem ni kwa panon ra ka jinga tuli ni pertai ka jinga tuli ni syak kena bagi di kena pai oh small lingo te na trai ka paton ka jing thok na do bagi jela kum kata ka jing thok ka bagi ong barden no he ne atang surok ayin dor bar jukren Hynrei baru bardan dia cukran. Oh ki Paidbah. Kata ka Thma ka ju. Kata ka jingat dinti ka ju. Termak tangi wan ka Khubor. Mo, ni wan ka Khubor. Ban pintu lang ya boro. Tose. Ngin ala dia ka hok. Tose ngin ala dia ka hok bagan perikam. Ada jimut ki ciperkat ke jingi. Topen isi bagade hok shisha banong punta mdei banchuan po discount sale banong ai sanan no peniken halo kinong rim di babian kinong yalam ji hibadon po discount sale ki hapan penpau tinamar kita ngile iki ki baba namar kita ngidon kaman pensyai ki Paidbah namar don bun ki persang ban pensutu baglayu Paidbah oh ngati upala mati yu Arden ngalamat pilamat ya pemanga kia thu khana ya ka baki ki mat yu Arden ki me thu pat kai ka bu mat yu Arden iki kumba ki mat yang ngaru ngalamat ya ki kan ringa puah bangine keren ni kita ki oh dan sisa wayu moh tibalai ong lo boro-boro olah palat hiba oni te marangam dan por ban ya puli komen ngam dan por ban ki news bobon ngam juga kami Paidbah mang ngaplet jmo di ki patai tiba kan penmentoy yang kan mentoy ke parti kan penmentoy ke jai bereng kam pele jmo di ki ba kam bah Hynrei dan kibar penso ya muni tala palat aga jisa ngong to mantangan terong ni posara denga perkat menolong yo sarong man upau nahaman Hynrei nga sikwa banong kum ka parti idan tak lagi perkat ka babet ikran na do kasi ka bastang bahwa pipinya so asya ka voice of the people party pinya so tanggawai berkata kalong bangin Wanrah ay ka jingkala haus na marhubra kata ka ka mani ni thot ki Paidbah yang ada pipinya so na ada pinyo tiga tersange aswa yang kata ngila keren na pasya ni kam syek ini no ni klemong ali-alis sampai saya tak tiket iyo baik ni kam padang kum tayo no namang iyong tanggaway ni Bandon Katong ban Wanrah ya kecingkala hawar kukra tingiru ni keren ni kena election MP ni like nyom di tebingin job oh ni sutu ni don kecing slow scam namang iba ke keti jung play ke ya ringkat but parti kecing ni wan ni shane how to play ni don kecing ke scam ni don ka donut ka bapet ka bakut nam tak jat negeri ni mong begini di bapiang mangi di tanggi beri ni tuna di bakla Rengi, ni dah diuplay, pemapai, boleh berdapat kerja, kerja isni, itu pun le isni yang ini. Tapi ni dah
don tanggui hak dono tri kinong lam ba ni don tanggui ka tarukan perkat bagari kan im ka cek kan klan kari kan ruspa kan shrine but kan longa way ni ki jelaki ba pau kari India mau beli ulah kerku ya kan kari ka ju ni dei ban kot syata balik ni nama ban kot syata hari ka thong ba ji tenor kata kerang i Hynrei yong ya yen hak tri shitam namar ngite balai kawan jaga bakum kani ngila sei yau Dr. Ricky way naki parlok ki bangi e ni setelah ni sanjo ni ke parti way naki nongelam ki bang parti kalau pun mi ulale hak shisha ala ka jangko kamram ini iken ya kata ka politics ke jong kita ki way pa kumno ki persyang masniap Dr. Ricky oh kiaro badan ni ki parti bangin sei kandidat ngin wat ubulong kum Dr. Ricky kiwai kiseng kilawat profesor kilawat doktor ban penyesrim kum ke VPP oh kilawat shisha ndai habaki snutu bau tau Paidbah bo kaca balik hapadeng gi jelang ru upper tapra abai semula absu ka ban court collection benno hi mentai doktor Ikiru lasdang sagai pen tangsan minit keren Hynrei ni nyempat dalam election nyen selesai yang ki kamba ki bau ni undang dalam ji ulale hakim ki kindia por ki bau ula mikmat kum UMP support Sabah coba yeng mata itu bang Anut apa mata kata kayu Kena lagi cuba. Kacung kita Bishar. Yang itu pasang pamai dengan porti biru. Lala, babun berkuah banyak. Kuah kasih baik kamu tahu try mulu, try cakap. Kasih lebih Shillong kita tahu kerja kamu tahu, berpemen tahu itu, wepat.